Oh brother, we're out town. It's time to diversify my interests, Vince. Vic, Whatever. We're going into the whoring business. We're gonna take over place up yonder. Once we're in, it's party time. Duit nih emang ini misi di dia kayak rider GTA San Andreas kayaknya. Saying you're queer, boy, I might have tossed you a bone. thanks, but I don't need you tossing my bone. Just get up there and clean the damn place out, Vince. Hah? Head over Stormwell J. Briefnya apa? It's time to... But I don't need you tossing my bone. Just get it up, clean team, place outfits. Okay. I know you. I know that and know you, brother. Shit. Eh. Rusak aja. Rusak aja. Ini mobil orang. Main ambil-ambil aja si Victor ya. Mobil itu rusak. Wah, ngalingin gua lu buat set. Wits. Ya elah bang, macet nih bang. Sorry bang ya, duluan bang. Gonna die. Oh ini tempat senjata, ini baru nongol kali ya. X. Take this gratis ini ya? Oh iya gratis guys. Beli dulu dah. Wah kismoy guys, jangan lah. Go to brothel. Rame banget tiba-tiba ini. Mexicano. Ntar gua ngambil ini dulu ya. Sejauh lagi di depan. Oh deket ini ya, deket toko senjata nggak sih? Ini jauh banget, gua ngambil ke situ aja. Deket rumah mati aja ada. Ngapain gua kesana sono ya? Tempat rumah deket rumah Marty juga ada. Hotel, brothel. Jauh banget. Sini bisa mau di mobil guys, nggak bisa. Weh bro, kalem bro. Kalem kali bos. Everything's gonna be alright. Wah, rame ini. Focus. Young screw. Destroy the game vehicle to trigger attack on a business. Oh gitu. Destroy kan gua ada ya. Ngapain di ini aja gua ada kok. Be cool. Get shot. You're caught. You want to get killed, amigo? Diam.
Masuk nih. You seen one of these before? Let's go. Apa nih? Halo. Kamu mau ini nggak? Ini diapain guys? Udah. Oh, dihancurin juga anjir. Itu. Oh, bisa beli rumah kita. For sale. Oh, bisa beli rumah di sini. Kayak harusnya Vice City dulu baru ini dah. Iya gak sih? Soalnya ini bisa berenang anjir. Belinya gimana guys? Wah, mobilnya keren anjing. Guys, belinya gimana anjing? We need holes in the street. Gak ngerti gue cara beli rumahnya. Oh, udah nih baru. Remove from the pip on the move. Lah. Keren juga ini guys. Cara belinya gimana? That's all about the damn road, ain't it? I'm here down south, organizing a revolution. God protect me. Cara belinya gimana guys? I'm indestructible. Disrespect me, familia. Dia nembakin gua ya? Oh iya, dia nembakin gua, cok. You're the man. I got Ini kicked bisa out. diem gak? Ini bisa diem gak? Ini bisa diem gak? Kabur. Aku dikejar. You red dummy. I love chasing commies. I'll have your balls for breakfast, boy. Cool your jets, asshole. You're blocking my groove. Now move. Kenain gua dulu aja sih, Pak. You're messing with the motorcycle shop. You want to eat lead? You're about to have asphalt rag. Gue bisa kok ini. Ayo terus. Cease and desist. Don't you run, boy. Cara gua ngeliat belakang gimana guys? Masih dikejar gua anjing. Ada motor nggak sih? Motor sih asik. Kejar terus, Pak. Yuk, kejar yuk. Gracious, we bumped each other. Ini ngapain guys? Ini apa ya? Kok hijau-hijau gini guys? Off the merchandise flick. Ngapain guys? Kok bisa masuk ya? Pak, bagi duit Pak. Oh udah nggak ada. Saya lagi dikejar polisi Pak. Begitu cara saya menghindari polisi. Don't make me hit your rear.